Chuan chu mai ba ka he megalaya le asam ti boy na ko megalaya ho di ma ka so ani na ba chuan asam ma re ka si Tanzania tia Indo man te ke do ma British ho ma ta ko ka si ko na sa ta ho Kalian tong dek ma British la an bektira kalian British ko number ya ananya dia administrative convenience ang ingay kasi kwa kasi Indo suwa komisi na dekano deta pan asam la kan dek maya so andong na rei done so kasi ko ko le na chuan chuan ai Kan dia John asam le negara sarkar recognize YB Chandrachud committee. Antina ni YB Chandrachud Rachu India Ramadan Supreme Court Chief Justice Louis Hani. Cumi hubungan dia negara asam dan kepo ha. Dengan hearing dia akan anak kita anti wala an conclusion acuan. We sympathize with the sentiments of Meghalaya. Mase dan Chuani to Assam. Oh, nasi kuat yang muzak Assam lima untuk sahara. Itu dalam tu Assam ramai. Anti mai. Kalian amtil kah atau mabangin ko tak ada boundary commission. Biar itu isu pos nanti mai ni kan tiduan di Chuan. Political dialogue for settlement di asamai kan tidak asal tu negotiation apa tuanin cantiap tu terbuka kongro suah guna kan kau teh omnek di ansel kesian di kemasuan tuanin kami kan capai dia wah di official level atel itu lumayan kan negotiation political dialogue apa boundary issue kan cerita tentang tanah di akong project kami di Kasia dan kan dua orang bilang kaya na miso kemati tak sampai pun di dalam orang itu Ani nataka chuanin ile ultraman ya buat baila competent authority competent government na kutu nan do siama order nan do siam to kha kan su challenge de si lo chuan hil all ai lo ne ta su fina ken ka chuan kan ibu te kana kan ramania kan ibu te sai ro chuana ne chu ka kana ta na vai sang stel si mo sa ni to kan yang ko kum ta kan lo ben be to na ko không hiểu về cả thế kan su Mizoram na su Lalnunmawia thì khác anh don một cái chiang maya mà dia có sẽ có ba boundary commission chúng ta cái này mà boundary chúng ta là số lại là cái use na asan sukan suai na chan jo le chang ma ho hi an population kan su ta kan ki poi dam lawa Mizoram ba lu ta kan ko man ni hi achiang moi mai ni me film in tha pun da pa mai amin ona population a ho an sem pe lo fi mani tu ma de tai tang lo ka 1970 so tang ko a te bo ka Masa itu di Chuaungo kuagi, ansar mereka perkara ini mereka Mizoram sungan itu main, anu dispute itu Mizoram sungan itu pun orang, masa itu asuhan kan orang nak kuat dan itu nak perkara ini dan kalau kuat itu kan regularize kan recognize lah, isi dengan mereka. Itu something lain, kau nak kok tak itu siapa yang dilawan? Jadi lain Islam don untuk nak kemudian why kalau invent untuk nak jadi
mai ta ku so do mo ti ya siang ke le ma chu wang en he ga yan ti mai ta el ta kan le ka ri ka ria chu na kin se la ka de tu ra ko koi mo a tin thing tu ku te ko 103 na UT and the other one autonomous district council he until Venia to be Chuan UT from state and money wala wrong they he and agreement he here the kind of ya so they na siang lo mo chu ko no ba and right the dreaming is the right no asan so an money wala wrong they lo ni cha ma ho ni che Dona constitutional 125th constitutional amendment apa na rotna local level cak mahu chuan Dona cak ma district council CADC hian cak mahu nam awam tim lo chu bangin CADC boundary road and demand koi mo tu desi mani he tak kalsuan mangit description kate bo re thang ko thang lam sa ko le thang ko tu so and demand right on parliamentary standing committee and document so dona hen tu ma chuan an mani atam theng ber CADC area on Mizoram te kan on tu si lo Mizoram chu ma kwan khwa ni na ka ya atam theng ber in da on ethnic ground na based on actual occupation and district council area map di dangla di Sabah UT state of the and dream and men pun saya marah Arunachal Pradesh asaman ko Mizoram achi ahian MP makan kasih dekan anu kemudian international file Mizoram society ate Mizoram ke lena semestinya Mizoram kan Mizoram masalah Mizoram sah Mizoram kan pandangan ngeran di achian ini memang cucu bukan mah ani cucu antuman orang and CADC area asal yang merah atau dari yang lama. So ini asal nanti saya tu European baik. Mizoram ni common religion macam ni. Ethnic group kerja ni lama. Religiously and culturally we are totally different. Anak dominan, anak orang. Kan yang kita Mizoram semua kan dia tak ada apa. Itu kalau pun kan dia orang. Andi mana, andi zera, andi cakapnya. Cucu nanti asal dari Facebook, orang open Facebook, orang di tanah yang Islam, anda sakit itu. CADC area itu kan orang cak mahu, orang area awam, awam dari di road tu lagi di kat polisi. Next kita cucu, UP state mana? Cucu yang cakap ribu kawan, district council di mana? Anya na duda son Tripura tangkap bor Mizoram an tangkap bor kan yana autonomous district council le ya natina India kalai bor Tripura dan Mizoram kan sama kan India dua tu ibu ko an mati bola state ande ke ko an Tripura ini gamden bor ke masih kan Mizoram tan asal Mizoram kamu namdam Mizoram ini desa tu macam indigenous people pun kan tu nak apa claim macam Mizoram aja indigenous people kan kita ni Mizoram tu mati deh umat tu sama sama untuk kan Mizoram kita ramai deh tu mana rumah election commission akan juga 2018 kan juga kan nanti di bangun kan cuma kan election cuma berkan ya sudah buat paper kalau boleh mereka sudah sudah cuma kasih ni election commission full meeting akan itu bukan di bawah
Chief Secretary CEO Chuaungo so mà Secretary Chief Secretary khác a confident em lo Zugal la kia mà sẽ election commission khác Chief Secretary long term ko anh rồi đi xia akal thấy lo mà sẽ có tờ về đối thì cả cho cần có để tăng nghề ya anh đi khăn 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 sử dụng cái CEO cho nó sử dụng cả cái sao Home Secretary, Union Home Secretary ko na Cabinet Secretary ko, ang siya'y masakit po na nito ko rin makan. Ani kajuan, ruho tana special arrangement siya po kan yang pangzo kan diura, suggestion ka araw ka kuya. Kan Chief Secretary kan siya'y kan, atong basa dahil so, I totally agree with Home Secretary. Then. Mizoram ikuitele, Mizoram sarkar ang dito. Araw siya ka, ay total agree with it. CEO ko ito niya, siya saan. Ang Mizoram, mo ito ka soy veke, tiyan soy na hong dalila, minta sa kanya. Kini hi Mizoram sarkar ay walakal. Mizoram sarkar ngay da, helayan kan present ko ito. Adik lawan ni. So bangin, I'm going to present the views and opinion of government. Kan tanaga, kasoy tabaka Mizoram sarkar opinion baka ko siya ni kasoy kuya at lambi kanilay kajon kan punya dia. Three ko Mizoram indigenous people anli ko tanaga. Kasoy sawa asalju 1944, Mizoram Aizol Boksate, Mizoram Pakwate Kulai Marthani. Apal na lawa tui ukho bina, kwa kosiper anlo in board kanan halapa fine ay boss na ha or la raman. Ay endorsement ako uus ko assign niya nga ikabilay kan dengan political assistant to DC value kasya superintendent. Cuman 1951 census akan Bruce speaking population akan semua perhatian dia. Cuman superintendent kan dilaya fine di post na chana jo. Tui ko kau kan Mizoram akwa superintendent palna lawa ando din memang perhatian lo. Oi lawan. Mizoram indigenous people di say in Bangin ne. Superintendent Hills in 1944 akan Mizoram dekat yang ada umum tiga puluh tiga fine nasional problem. Indigenous people di say and right and wrong. Ini juga sama 1951 akan Bruce speaking population akan bisa mengacau. Aisyah kalau lah suap lawan sesuai. Tuhan akhirnya kati unai kan Mizoram kan 70,000, 70,000 parents today kati yang kan suanin mifing kadu mendapang mai kan akhir dia cak mahu an amjiat bukan coba angin heng ho is one original place so Bangladesh Tripura coba angin they are just migrants into Mizoram. Mizoram ay isang payload mayan indigenous people. Then Mizoram sarkar and Mizoram people kaya yang special arrangement siya di adik lawan. Then Mizoram di anmali waswat sana di te kami maya group student association ina sapu dalam soal yang berdekat English translator sampai program B. Hey, so unmakni politics, unkelabama, unmakni dia. Then Mizo antarna so kami wailai kan pakat mantil. Mizo dan rumah antar. Then nataka India po tuman. Inan hal sapi tepo antransuasan. Indra maka tu temu wailai matu teknologinan tu ti mai ni. Tizongin kasoy wala rita kasoy tam dan kasoy rita kasoy dura buat orang
chú căn sợi đêm tu anh sang chú khát tiếng là phụ nữ của hiện trạng căn là systematic tất cả các gì đó chuan Mizoram azim to na kalai azim tu đó này cho bằng những căn zim tu chuan ông là tất cả bộ lệ căn em sẽ đi quay tu hệ lại ở các phòng thế gian căn rong căn về những cái đồ tan chuan ai cho là program kan tok sim mai hi ba khoi amo kan bakal soka kan bat ya kha atha ma se ato Mizoram nam olam ko thang lam ola tam tu chung chu tui tu le ta kam ko gen an ko ma ko an ti na an ma ni ram mai an na sun ram mai kan ram mai ke ma ni kan na ya he mi ko a ya ni tu nge an ti so an ma ni tui bukan mo tak kami mampu. Kuna lokal saya dalam nanti nasuhan yang suka ram tapi itu dia tak nak ram nanti yang Mizoram mesti lokal kan ram long di remote Thailand. Tribal status ni yang lokal bos. Ini ID kuota yang lokal ha. Coba yang sentral dalam suatu si tapi anda kaya memang ni. Coba yang tu nak boleh apa yang mau ram cah oma. Ram chabo ufiane injilira ko kan chalai te hi sarkar na pamot login entrepreneurship ahyan kan kanla kamai chulam ko ma chuan malak na mambo kan ro olong te hi an ni ko ne chok zo ko tu mai kan lo si da ba ram ro ko ma ko andina fogo andina khana kum tu lam ko te andina sarkar in village council te lo ya ari ko nai je to sia thêm một cái tràn lan là tụi ta biết mấy này sarkar na hiện ở đây chúng ta quen Mizoram thì sarkar na ăn tàu của họ entrepreneur private sector economy bị tham trong private sector thành cái quay một sarkar na employment a generate tụi nó cái gì đó sarkar na thọc tụi nó là private sector ni entrepreneur then employment and generate na ko ta policy be ruang na kan siap ani jo kan ti kan sia ta kan ka sia zimlai de kan ya zimlai foi tu te ti tu te kan ya to ben sarkar na ko ri mo ya ni in zimtir la ko ti ka se do ni ka soi to khoi yang chuan Gujarat kan fa ten de kham zero atu ma ni sarkar na ko an tu lo ve ko nai ni achan chu sarkar na ko an tu de an sia te skula an ka na an sia te ka sarkar na ko tum lo sarkar an tum lo mani a business itu memang ani lo poi corporate world ka dia itu nanti kan sebangsa nanti poi ka dia an le ka sirna an siat te le ka apa ta sarkar ke ma sarkar na to kan ni an chen na le ai ko tu so sarkar kan chu ti chu chuan sarkar mo kan tu lo ve kan in no fe ngai sarkar nanti la ti le tu chuan khát yang kha state chen na chuan ni dai ma se Mizoram chuan sarkar na ko yang kan si ti te an tu le pa te le si ti tu le ka ya e kan well is ti mai la tu sa tu te chuan sarkar na tu se ti na e kan in tu sa da na ni e kai business na tu se la industry mo entrepreneurship a tu se la i ma ni in ko tin ta kin han bi se la Poisa di takin han anin han hapsa sela ama buat cuak le kan hiam le kan hori mabangin han hapsa sela di kan dan ring kami bawa tapi kau yang kan lah tapi kau main kerja kan yang sedikit kau ikut le tuna kan sedikit tu Chuaungo kan awal di tiada kan si mai dia itu apa ibu memang ini nak sampai kami cucu di kan saya lupa
thọ cái gì sau đó thì là không cần tạm được là suy nghĩ cái điều na chú nhìn đầu mai thiệp tu la thì các bạn tel sen đâu có ba tel về sau này sau này nhìn nó không biết gần sợi nó đâu thì cái gì đấy chú anh em tin sau đó là chú anh cái Mizoram chú anh là suy nghĩ phản đi đâu là ôn hay mấy bộ anh quay đi coi power supply thì có đâu coi sản thì đâu bằng phải bẹt thì đâu bằng như này asan chú सरकार नाटकते डोले पेंशन ने सरकार इग्रे बोला सु अच्छों ने दुका मसो ना होना को आके सु करने का तो लगा ये कते हिंदी ना पापा कते इन सादा तुमा मिस्त्री ले हेल्प करते कते yang khác tạm tạm mấy arwaya lo khả mấy sự này những facilities provide kau ya kan sum nei ai klap zo building sam da tu road man te cement le balu mo ro man kha anei dai le si lo ti khan ina bu thing thing lo kha tiam de kha kan ya ma so na thok tu ra so ka so ma so na ko nga e ngen ro man na siam tu tu a tho chu ni mal private sector an सरकार इन डिपार्टमेंट देना ना हो तू प्राप्त हो ये दिखा है सरकार जो ना हो तू दिखा ये हमें एंगल मो jadi जो polisi siapa जो ni polisi tu meeting anto dengan orang facilitator kan real work sela kan zilai pun cucu real work lain सरकार kalau yang the opportunities are so there is a green field for them. More fertile ground for them. So bangin kat yang so ma kan skill na sa so ko le kan tham. So ka chuanin kan bang tu so ka sa kan lo le pension le so ka ri le lo na kan sum ke 65% value kan budget 65% value ka ya ai pe na tam ni ya ikan yang akan kau ini, mipui tena ansan bejo, masuk na kongsi yang tu bejo kan saya. Power ni electricity department na power ni bukan ni contoh sampai yang industri yang ada tu na. Oh, kongsi kan ni tapi kau yang ni private sector dan industri kan yang business opportunity. Ani saya cuba ingin sokar alien zona. Kalau kau pilih di tolong tuangin private sector, itu opportunity sebenarnya cumi yang suan kan di transaksi yang apa yang maksud yang bersama di sofa le ini kalian kan laki pun mau sedang di kan sesuatu ini yang kan MCP Central Headquarters poin puten kan Zirki Chuaungo te, so yung nagam to masela helaya, so yung na ang kaya lo ang dia, then kalau may poy mo MMTIN, defense service commission sila lute ko niso mula tangwal te kan tamdem se kan dia IS Central Service or India Service kan dia pulin hela makan apoy mo ne andi ka defense na lela civil administration na mo andi defense na kan IS ten kan se andi so ang tang mayan lo tela inhan joy moy te hi aro puya tidur pun lo kere ni deh kan via soal longfu kasuin kan congratulate bukok cewa dan yang orang ada main siapa ini nasom dari along dia saya nanti aku sama jika hancewa kesehatan kan sehat itu orang lain itu sehat lebih soal kan sakit adalah wajib dia dengan sehat sih mana kan sekolah itu ada misalnya yang lebih terkecil di akhir lebih dewa untuk mengetahui lebih baik mana
thì mình ăn thiện là cái gì ok cảm ơn em